Abanye abantu sebeqala ukukholwa ukuthi impi kaKhuzani noMthandeni yimpi engekho. Uzokhumbula ukuthi wawavela ukuthi le mpi yabo yimpi yokumakhetha, hhayi ngoba bexabene. Kunevidiyo kaKhuzani ebitrenda emi phambi kwemoto kaMthandeni, kwase kuba khona omunye umlisa oyibuka ngelinyiso lento le wase yahlaziya. Ngalesikhathi uyabona ukuthi igame le buka nje uKhuzani loya ume nabantu lapha ngibazi ukuthi badingida ini. Igcokama Elisha nalo ngaphakathi emontweni uyabona lonto leyo. Ukuba labantu laba bengazwani uKhuzani bengeke sukoma phambi kwemoto kaMthandeni. UMthandeni futhi naye ngeke ahlale emontweni kanje ebona imbangi yakhe. Ngabe uyahamba uyenza something mawukuthi mhlambe kucatshene kwangampela. Manje mina-ke sengisho ukuthi iyamangaza lento lokuthi impela abantu sebengaze kuthiwa abasazwani bayadelelana laba abangindaba kaMthandeni noKhuzani. Kuzokuba ukuthi la sohlangana khona mfana wami ngiyokubamba wathini. Hayi bengithi mina yaphela kudala leyo nto leyo yabantu abasaba nguKhuzani noMthandeni. Igame le labantu bavele baphethe mos bayasebenza futhi benjalo basebenza imali. So isidingo sokuthi kuliwe asikho. Hey lokho labo bhejane shit.